rud is far an rud a churn an méid sin sais glunder nus get de mini or an filáher ná go bhfuil muid I dro tá de bugge go dtí áit gan bíerle mar an structúr ina bhfuil an inichen ag farbert. Conditioning chur for as bíerle. So cuacht conas a rudí agrathe, Victorian sensibilities, na rudí se ar fad tá siad fit fuit is severe. Agus nuair hamad is smaoineh agus a dolaraig mar sin agus tá ó thuchas is béarlóirí muid chuid beagnach céad an géad a goin. Tá bíerle tar éis an inichen, het structúr an inichen na Herbert. Le gailen is tócha tá deis ann agus beidir nach bhfuil sé ach deis a braham go bhfuil deis ann, go bhfuil muid séir ón conditioning sin. Go bhfuil muid séir ó bheith fiachant rodí mar is lomsa nó is leatsa nó níle ná dúr tuisgurtanga a buine le ná dúr an méid sin. So an rud is deis sais céim siar a hógant an dahan cuacht mar sa há agus a bheithin ann dahan nua a haulú ach dhéanamh trí gaeilge is tócha go bhfuil deis sin here. Now better not make to riamh de chaint or hochis, I'll never be a fluent native speaker, but beg na síalta ann chun an dahan nua atá ag tacht a haulú le stocha le cabhar an tanga hochis a há gain.